Ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. Ntabwo ntinda, reka mbanze mbahunze iyobera riri kuvugwa ku rupfu rwa Liyetona Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Reka munyemerere mpera muri teritwari ya Masisi n'ubundi mu gace ka Rubaya, mbanze nkubwire ibitero byiriwe bihavugwa ndetse guhera mu gitondo uramenya ido nido ku kishe Liyetona Colonel Wiringoma. Uyu ni umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Guhera mu gitondo muri teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya nibwo hatangiye kumvikana ibitero karahabutaka karundura. Kuva ku itariki ya 23 ibi bice bya Rubaya byasukwagamo umuriro ukomeye cyane w'indege za drone zaharasaga ibisasu byo mu rwego rwo hejuru. Amakuru avuga ko umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka mu gitondo aribwo yabyutse atanga impuruza avuga ko aha Rubaya hari kuraswa mu buryo bukomeye cyane, ndetse ngo ibirindiro bya M23 ngo byatwitswe mu buryo bukaze. Amakuru aravuga ko M23 kandi ngo yatangaje gusa ibi bitero ariko ntigeze itangaza urupfu rwa Liyetona Colonel Wiringoma. Reka noneho munyemerere ibi binyerekeze ku rupfu rwa Liyetona Colonel Wiringoma nyirizina. Ese koko yishwe? Umva uko bimeze rero. Amakuru atugeraho ni uko ngo yiciwe mu gitero cya drone ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC bagabye mu gace ka Rubaya muri no teritwari ya Masisi. Amakuru avuga ko usibye Wiringoma ngo nta wundi waguye muri iki gitero, gusa hari abandi baofisiye bakuru muri M23 ngo baba bakomerekeye muri iki gitero. Ubuyobozi bwa M23 ntiburemeza amakuru y'uru rupfu ku mugaragaro, gusa uyu muvugizi w'uyu mutwe wa M23 mu bya gisirikare Wiringoma ngo yaba yishwe, kuko bamwe mu bari begeranye nawe bavuga ko guhera ku isaha 12 z'igitondo ngo batongeye kumubona bari kugendana, kuko ngo bari mu modoka nyinshi cyane nyine zari zishoreranye zijya muri aka gace ka Rubaya. Amakuru avuga ko rero ngo baguye mu gico cya FARDC cy'izi ndege nyine za drone. Amakuru aravuga ko kandi guhera ku itariki ya 23 nibwo izi ndege za drone zatangiye kurasa zitagira abapilote, gusa amakuru aravuga ko ngo zarasaga buhumyi muri aka gace ka Rubaya. Zaciye igikuba rero mu basivili, kuko zari indege ziri kurasa ibisasu bimeze nk'imvura. Ngo ni ibisasu, ndabona Wiringoma, ndabona umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yagize ati ni ibisasu barasaga buhumyi, ati ni ibisasu barasaga bunyamaswa. Ni uvuga ngo bibasiraga inyoko muntu nyine, ndetse ngo ibi n'ibyaha bigize intambara. Liyetona Colonel Wiringoma rero yamenyekanye cyane kuva muri 2021 ubwo inyeshyamba za AFC M23 yarabereye umuvugizi zuburaga intambara zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu mugabo kandi wari ufite ipeti rya majoro muri 2023 nibwo yazamuwe mu ntera agirwa Liyetona Colonel. Amakuru icyakora avuga ko yari mu barwanyi bakomeye cyane ba M23 bafashe n'umujyi wa Goma muri 2012 ubwo leta ya Kinshasa yazaga kubirukana muri uyu mujyi kubw'amasezerano yari yemeranyijweho yabereye mu gihugu cya Uganda, ndetse yanakunze gutangaza amakuru. Ubwo rero Wiringoma yanahoze ari mu barinzi ba Etienne Tshisekedi. Uyu ni se wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uyoboye igihugu cya Kongo magingaya. Wiringoma yanamenyekanye cyane ndetse akundwa n'abatari bake kubera gutanga amakuru y'uko M23 yabaga irimo yitwara ku rugamba. Wiringoma biravuga ko rero yishwe mu gihe ku ruhande rwa Kinshasa rwakunze kugenda rumubika ari muzima. Gusa nta makuru cyangwa itangazo rirasohorwa n'uyu mutwe wa M23 ku mugaragaro. Reka munyemerere nkubwire ko igihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi, amakuru yandi ariyo nuko abasirikare Uburundi bwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kuvuga ko bafite ubwoba bwo kurwara indwara ya taihusi ni indwara ikomoka ku nda, inda nyine, ngo kubera kutitabwaho. Mu Kuboza uyu mwaka ushize nibwo Uburundi bwacyuye zimwe mu ngabo zabo bari bafite muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rw'ibyo ngo bagiye kubahiriza amasezerano ya Washington, ariko Uburundi buza gusiga
mu mujyi wa Baraka batayo zigera kuri 3 z'abasirikare. Abasirikare b'u Burundi baravuga ko rwose kubera kutitabwaho ngo bafite ubwoba bw'uko bashobora kurwara indwara ya typhus. Typhus ni indwara ikomoka ku nda cyangwa ikomoka ku dukoko turimo n'inda. N'abasirikare b'u Burundi rero mbona bagiye babivuga ko batari kwitabwaho. Reka munyemerere nerekeze i Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari mu myiteguro yo kwakira abarimo Kayumba Nyamwasa i Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Repubulika Demokarasi ya Kongo biravuga ko ari mu myiteguro yo kwakira i Kinshasa abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda abarangajwe imbere na Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Iby'uyu mugambi byatangajwe n'umunyekongo Pelo Luola uzwiho gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere mu butegetsi bwa Kinshasa. Uyu mugabo usanzwe aba mu gihugu cy'Ububiligi yavuze ko usibye Nyamwasa washinze umutwe wa Rwanda National Congress RNC, abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Tshisekedi ateganya kwakira banarimo Rudasingwa Theogene wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya RPF Inkotanyi, ndetse na David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse na Gerard Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Ntibizwi ikizaba kijyanye aba bagabo i Kinshasa, gusa biteganyijwe ko uruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Tshisekedi amaranye igihe. Uyu Kayumba Nyamwasa na bagenzi be bategerejwe i Kinshasa mu gihe mu bihe byashize Tshisekedi yagiye ahakirira cyangwa ahereza ikaze abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda basanzwe baba mu buhungiro. Aba barimo Eugene Gasana wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda i New York ndetse mu muryango w'abibumbye, ndetse na Jean Lucas Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana, ndetse na Juvenal wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu Gushyingo 2025 ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiraga n'abanyamakuru, yemeje ko mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amaze igihe akorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo na Jean Jacques Habyarimana mu kubaka umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bahekura u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yavuze ko ubwo uwo mugambi urimo abantu benshi barimo n'abahunze igihugu, ati hambere aha mu myaka cyangwa amezi ashize, ati twamenye ko umwe mu bahungu ba Habyarimana, bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamaze igihe bakorana na FDLR ndetse barinjijwe muri FDLR, ati bari guterwa inkunga y'amafaranga, ati bamaze igihe bakora ibintu byinshi ku mabwiriza ya Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi ubwe. Ati twarakurikiranye, ati tubona inzinduko nyinshi basuye guverinoma ya Kinshasa, hanyuma tunakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare, yemye harimo n'abari abayobozi ba guverinoma bahunze nko mu myaka 20 ishize. Ati nanone kubera kugira aho bahurira na FDLR cyangwa ibindi bikorwa byo guhungabanya ubusugire ndetse n'umutekano w'u Rwanda. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nubwo ategereje kwakira abajenosideri, hari amakuru yandi avuga ko abenshi baturutse i Burayi ndetse na hano muri Afurika bari mu buhungiro ngo nabo aribo babimwisabiye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rero murabyuka ko yavuze ko kuba FDLR ikomeje kugirirwa gukikirwa cyangwa gukingirwa ikibaba, ati ni bimwe mu bihugu by'i Burayi bifatanya n'umuryango wa Habyarimana nk'umugore we Agatha Kanziga ndetse na leta ya Kinshasa. Ati biragaragaza ishusho nyayo y'uko ikibazo cy'uriya mutwe wa genosideri wa FDLR giteye impungenge ku mutekano w'u Rwanda ndetse no mu burasirazuba ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko iyi mikoranire ihari
hagati y'aba barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse na guverinoma ya Kinshasa bafatikanya na FDLR, ati ni bimwe mu bintu u Rwanda rutazihanganira. Umwe mu bantu ba hafi mu biro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu mwaka ushize nibwo yatangaje ko uriya mugambi unarimo abanyamuryango b'ihuriro rya RNC riyoborwa na Kayumba Nyamwasa, ndetse amakuru aravuga ko magingo aya ngaya uwitwa Thomas Nahimana wabaye padiri rwose ngo niwe uyoboye iri huriro riyobowe nyine na Kayumba Nyamwasa. Biravugwa ko kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi anateganya inama yo ku rwego rwo hejuru hari i Kinshasa mu mwaka wa 2026 nyine turimo, izahuza abantu bo mu mitwe y'iterabwoba biyita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bemere amahame y'iri huriro rifite igisirikare gikomeye ngo gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ngo ubutegetsi bw'u Rwanda. N'amagambo mabi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiye atangaza mu mwaka ushize ndetse no muri uyu mwaka, aho avuga ko ngo ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda afatanyije n'abo bahezanguni. Reka nkubwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko imvugo zibiba urwango nizikomeza akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kazakomeza kuba mu kaga, ndetse mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje guha intebe abajenosideri ba FDLR bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ati bitazorohera aka karere. Ni mu nama mpuzamahanga yo kurwanya ivangura, ni inama yabereye mu Busuwisi ku itariki ya 23 Gashyantare 2026 nibwo Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko iyo imvugo zibiba urwango yagaragaje ko imvugo zibiba urwango zitarwanyijwe, ati zizafatwa nk'amagambo asanzwe zihindagurwa nyine z'ibikoresho bya politike, cyane cyane birimo ibikorwa by'urugomo ndetse n'intambara. Minisitiri Nduhungirehe yanatangaje ko nubwo hashize imyaka 25 hasohotse itangazo rya Durban ry'ubufatanye bw'ibihugu mu kurwanya nyine ibikorwa by'ivangura ry'uburyo nyine butandukanye, imvugo zibiba urwango n'ubugizi bwa nabi bikomeje kandi gufata indi ntera, ati bikwiye gufatirwa ingamba. Yatanze urugero ku biri kubera hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, aho umutwe wa FDLR wahawe indaro mu burasirazuba bwa Kongo, nyamara abawushinze barakoze jenoside bakanafatirwa ibihano n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Minisitiri Nduhungirehe yanagaragaje ko izo mvugo zibiba urwango mu gihe ntacyo zikozweho bizabyara ingaruka zirimo kuba abenegihugu bafatwa nk'abanyamahanga, ibibazo byabo bikirengagizwa, imvangura rigakorwa mu buryo bwagutse rikinjira no mu nzego za politike, iz'umutekano n'iza gisirikare. Magingo aya ngaya Minisitiri Nduhungirehe yanatangaje ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri komine ya Minembwe abanyamurenge bakomeje kugabwaho ibitero, ndaje nanabigarukeho, ndetse inzara iri kubica mu buryo bukomeye cyane kubera ifungwa ry'ibice na bimwe byerekeye ibice na bimwe nyine byafunzwe byabo bibahuza n'izindi teritwari n'ibindi bice kugira ngo have ibiribwa. Yanasabye umuryango mpuzamahanga gushyira imbaraga mu kurwanya ivangura ndetse n'imvugo zibiba urwango kandi bigakorwa bwangu, kuko guceceka no kwirengagiza byongerera imbaraga abifashisha amoko no kwambura abantu. Minisitiri Nduhungirehe yanasabye ko hajyaho urwego rw'akarere ruhuza ibihugu byiyemeje kurwanya nyine imvugo z'urwango. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugenda buha intebe hariya i Kinshasa ndetse no mu bindi bice. Reka munyemerere nsore zipaje y'amakuru muri komine ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo ihiriwe imirwano ikomeye cyane yahuzaga umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Ni amakuru avuga ko imirwano yatangiriye mu bice bimwe na bimwe
gusa ituze ryongeye kugaruka mu bice bimwe na bimwe bihana imbibi n'ino komine ya Minembwe. Amakuru avuga ko iyi mirwano yabereye hafi neza y'igice cya Poezero iramanuka isakara muri komine ya Minembwe, gusa amakuru ahari aravuga ko ibyo bice byose byabereyemo imirwano bikigenzurwa n'umutwe wa M23.